87 88. 87 88. Simakadze ubekela ikhaya lakhe etikwendzaba lengcwele. Emasango asesiyoni uwatsandza kakhulu kunayo yonke imiti yakaJakobe. Maye kuhle lokho lokukhulunywa ngawe wena khaya laNkulunkulu. Ngibala iRahabi neBhabhilona emkhatsini walabo labangatiko. Yebo, emaFilisti nebaseThire nebaseKushe bonke labo bantu badalelwa eSiyoni. NgeSiyoni kuyawukhulunywa kutsiwe lona nalona badalelwa lapho, ngobe losetikwa konke uyayiqinisa. Simakadze uyawutibhalisa tonke tive atsi lesi sadalelwa eSiyoni. Bahlabeleli nebadlali ngalokufanako batsi yonke imitfombo yami ikuwe. Simakadze Nkulunkulu wensinziso yami, ngikhala kuwe imini nebusuku. Shangatsi umkhuleko wami ungefikela kuwe. Beka indlebe yakho uve kukhala kwami, ngobe umphefumulo wami ugcwele tinsizi nekuphila kwami sekusonzele ethuneni. Ngibalwa kanye nalabaconze emgodzini, nginjengendvodza lede emandla. Sengibalelwa kulabafile njengalababulewe, lese balala emathuneni, bona labo longasabakhumbuli. Yebo, lese bancunywa kuwe. Ungifake emgodzini lojule kunayo yonke, etindzaweni letimnyama nasetingungwini. Lulaka lwakho luyangisindza, emagagasi akho ayangicindzetela. Bangani bami ubakhweshisile kimi, wangenta ngaba sinengiso kubo. Ngivalelekile, angikhoni kuphuma. Liso lami liyafa ngenxa yelusizi. Ngikhala kuwe Simakadze imini nebusuku, ngiphakamisa tandla tami, ngikhuleka kuwe. Labafile uyabentela yini timanga? Bayavuka yini emathuneni bakudumise? Umusa wakho kungakhulunywa yini ngawo ethuneni? Kwetsembeka kwakho kungakhulunywa yini ngako emkubhujisweni? Timangaliso takho tingatiwa yini ebumnyameni? Kulunga kwakho kuyatiwa yini eveni lalabo labangasakhumbuli? Kodwa mina Simakadze ngikhala kuwe, ngicela lusito kutsi kusa ube uhlangabetana nemkhuleko wami. Awu Simakadze, ungilahlelani? Ungifihlelelani buso bakho? Ngihlupheke kakhulu, ngaba sengotini yekufa kwasebusheni bami. Ngashaywa luvalo ngasangana. Lulaka lwakho loluvutsako lungehlele. Kwesabisa kwakho kungicedzile. Kungitungeleta njengemanti onke emalanga. Kungitungeleta kanye kanye. Sihlobo sami nemngani wami ubacoshile bakhashane nami. Bumnyama sebungumngani wami. Akudumise uyisene Nkodzana naMoya Oyingcwele. Njengoba kunjalo ekuqaleni, kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Into zokuqala uJeremiya 23
Jeremiah 23, verse 1 and 8. Jeremiah 23, verse 1 and 8. Simakatse uthi naku kulabo belusi lababulala basakade timvu telidlelo lami. Ngakho-ke naku lokushiwo nguSimakatse loNkulunkulu wema-Israyeli kubelusi labelusa abantu bami uthi, njengobe senisakate lo mhlambi wami nawuyisa le khashane nangete nawunakekela ngilanehlisela sijeziso ngaloko lokubi lenikwentile, kusho Simakatse. Mine mathupha ngiyawutibutsela lensali yemhlambi wami emaveni onke lapho ngiwusakatele khona, ngiwubuyisele edlelweni lawo, lapho uyawukwanza khona ukhule wanze ngesibalo. Ngiyawubeka etikwawo belusi labayakunakekela. Ungeke uphindze wesabe noma wethuswe lutho, futhi kude nayinye leyawulahleka, kusho Simakatse. Simakatse uthi, ayete emalanga lapho ngiyawukuvusela khona Davide ligala lelilungile, inkosi leyawubusa ngekuhlakanipha, yente lobucotfo nalokulungile eveni. Ngalawo malanga ayo Juda uyawusinziswa na Israyeli uyawuhlala aphephile. Leli libito lakhe layawubitwa ngalo kutsi Simakatse kulunga kwethu. Simakatse uthi, ngakho-ke ayeta emalanga lapho bantu bangeyikube basasho khona bathi, kuphila kwaSimakatse lo wakhipha ema-Israyeli eGibhithe. Kodwa bayawuthi, kuphila kwaSimakatse lo wakhipha titukulwane taka-Israyeli eveni lelingasenyakatho nakuwo onke emave lapho abeticoshele khona, tiyawube setihlala eveni lato. Siphela lapho sifundvo sekucala. Amen. Sifundvo sesibili nebaseRoma. Sahluko 8. baseRoma sahluko 8 kusukela verse 29 kusukela verse 28 kuya ku 39. Kusukela verse 28 kuya verse 39. Siyati kutsi uNkulunkulu usebentisa konke kube lusito kulabo labamtsandzako lababitwe ngekwenjongo yakhe. Ngobe labo labatinchandi uNkulunkulu wabakhetsa nchandi kutsi babe nesimo sendodzana yakhe kuze yona itewuba litubulo kubazalwane labanyenti. Kodwa labo labakhetsa nchandi wababita wabenta bemukeleka kuye kutsi balungile. Bona labo futhi wabanika bukhosi bakhe. Siyawutsinike ngaloku, nangabe uNkulunkulu angakitsi ngubani longamelana natsi? Yena longazange ayigodle indodzana yakhe, kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke, pho akayusinika yini tonke tintfo mahala kanye nayo? Ngubani loya kumangalela bantu baNkulunkulu labakhetsiwe? Kude, ngobe ukhona uNkulunkulu lowenta umuntfu
emukeleke kuye ukuthi ulungile. Pho kukhona yini longahle abalahle ngelicala? Kude, ngobe ukhona Kristu Jesu lo wafa kodwa wavuswa waphila sewungesekudla saNkulunkulu, nguye losincuselako. Pho ngubani-ke longasehlukanisa neluthando lwaKristu? Kuhlupheka, noma bulukhuni, noma kutingelwa, noma yindlala, noma kuhlubula, noma ingoti, noma kufa. Kubhaliwe ukuthi ngenxa yakho siba sengotini yekufa lonke lilanga, sithathwa njengetimvu tekuhlatshwa. Kepha kuko konke lokhu siyancoba nekuncoba ngaye lowasitsandza, ngobe ngineliciniso lekuthi nekufa nekuphila, netingilosi nebabusi, nalokukhona nalokutako, nemandla nalokuphakeme nalokujulile, noma ngusiphi isidalwa, kungeke kube nemandla kusehlukanisa neluthando lwaNkulunkulu loluku Kristu Jesu inkosi yethu. Siphela lapho isifundo sesibili. Amen. Sivumo zenkolo zebapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu Somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, inkosi yakhe eyodwa, inkosi yethu, wenda ngamoya engcwele, wadalwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela nabafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene seyise, utawubuya atakwedlulela labaphilako nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni elingcwele likatolika, nasenhlanganweni labangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila abaningi. Amen. Baba wethu losezulwini, aling'alise igama lakho, umbuso wakho awudle, inzando yakho ayibe emhlabeni njengasezulwini. Sidle lamhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sibasiselela abasindayo. Ungasingenise kulingweni, usisindise kulokubi, ngobe umbuso wakho nemandla nobukhosi kude kube nini nanini. Amen. Ngosibonekelisa sawo sakho ngithi, usibe wakholo, usindisa. Ngosibani nemusa eveni lakithi, sibe siyawuna sikhala kuwe. Bambese ngekulunga abapristi bakho, titokotise tinceku yakho lotiketi. Nkosi yena kuzitindlela takho tatiwe emhlabeni, baphe bantu bakho sibusiso sekuthula. Ngolo
Ngolo hlambulula tinhliziyo tethu. Vuselela moya wakho longcwele. Ngolo hlambulula tinhliziyo tethu. Vuselela moya wakho longcwele. God of extravagant love, expose our self-satisfaction that we may embrace the wayward and be reconciled to you and one another through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. Nkulunkulu somandla ophakathe, wena longenyanyi lutho lolwendiwe, wena lotheselela tono tabo bonke labatisolako, siphe tinhliziyo letinsha letitsabukile, kute kutsi tsine lesikhala ngalokufanele ngetono tetfu, sivume konakala kwetfu, sithole kuwe kukhululwa nekutsetselelwa lokuphelele, wena Nkulunkulu lonesihawu sonke ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu kuvela kuwe kuthula longumtsanzi wevumelana, kodwa nokuphila lokuphakathe ukhonda wena kubusha impela, sivikele thina abantu bakho labathomekile labayimbikisi basihlasela, ukuthi thina lesisembela kuwe singeshabi emandla etisakitsi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Baba somandla lokhona nini nanini usiphephisile, sathe sifike ukuceleni kolunye lusuku, sivikele ngamandla akho lamakhulu, ukuthi sikhululwe boneni bonke, siphephe etingotini tonke, usiqondise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Si lapha kulo Jeremiya ngafishane mhlawumbe simcana nasekhasi ukuthi lapha sayeta emalanga lapho ngiyawuvusela khona Davide ligala lelilungile, igala lelilungile, inkosi leyawubusha ngekuhlakanipha, yende lokucotfo nalokulungile eveni. Uthi lapha ngicela ukuthi lapha ucela ukuthi nako noma nako kulabo belusi lababulala basakade timvu telidlelo lami, njalo lapha belusi sesibeluse bayabulala basakade, sesimele sekusibabuthe lenzawonye bavikele emazinyane netimvu lebatelusile, kodwa bona bathi sakada. Uthi Nkulunkulu lapha nako kulabo nalo lilahle labo lilahlo emhlane wabo. Ngakho-ke nako lokushiwo nguSimakathe loNkulunkulu wema-Israyeli, kubelusi labelusa abantu bami, uthi njengoba senisakatele lo mhlambi wami nawuyisa le khashani nangede nawunakekela, ngidanehlisela sijeziso ngaloko lokubi lenikwentile. Ngoba abantu lokungakafanele sibakwende uNkulunkulu utabajezisa, ngoba ngeke wone ungakukholwa ukujeziswa kuNkulunkulu. Manje sesingaphandle kusakuthethelele leto tono takho, ungakathethelelo ulawujeziswa. Njalo lapha utabajezisa nalabelusi labasakade timvu takhe batiyisa khashana. Ngoba kuyenteka lapha sicabange ngebantu baka-Israyeli ukuthi ngulowo mhlambi waNkulunkulu, ikhathi ngetikhathi bebahle bathunjwa
baxoshwa bayiswa kashane bangakhona ukuthi bavikeleke. Yasho lapha ukuthi labo lawo bayawubenda lokho bayawujeziswa. Uthe kodwa noma kunjalo yena licobo lwakhe uNkulunkulu lapha mina emathupha ngiyawudibuthela lensali yemhlambi wami emaveni onke. Insali labo labasele ama-remnants alabo bantu labo noma bafile labanye bathunjiwe kodwa mhlawumbe kuyaye kube khona labasalayo ukuthi uNkulunkulu aphinde ukuthi ahlanganise laba babuthele ndzawonye baphinde ukuthi babe esive lesiphelele ukuthi yena mathupha akasawuthumela samsawudendela yena njengoba sathi ukuthi ekugcineni kwakhona uNkulunkulu wasithumelela imbozana yakhe leyodwana yena licobo lwakhe ukuthi ilosibutha isibuyise isifake endleleni isikhombisa la sifanele ukuthi sihambe khona. Ukuthi njengoba asho lapha ukuthi lapho ngiwusakadele khona ngiwubuyisele edlelweni lawo lomhlambi lapho uyawukwanza khona ukhule wanze ngesibalo. Lapho uyawuhlala khona ukhule wanze nangesibalo njengoba libandla lakaKristu siyathemba ukuthi lokhu liyakhula alinciphi yona kukhulunywa ngakona. Ngiyawubeka etikwabo belusi laba yawunakekela ungeke uphinze wesabe noma wethuswe lutho futhi kude nayinye leyawulahleka kusho Simakathe ukuthi anyete emalanga ukuhamba kwesikhathi njalo cabanga ukuthi lapha kukhuluma khona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi rawufika lapho ayawuvuselela Davide ligala lelilungile nje basho lapha ligala lelilungile mase precious righteous branch lelo bayiteka ngayo la ngisho ukuthi emendleni kaDavide ekhaya laDavide emndeni wakaDavide uyawutalwa inkosi uyawutalwa Jesu njengenkosi lelungile. Ngalawo malanga ayo Juda uyawusinziswa na Israeli uyawuhlala aphephile. Leli libito elakhe layo ngatiwa ngalo kuthiwe simakathe kulunga kwethu umakathe kulunga kwethu kulelo likatiwa ngayo ngoba ukulunga vele simakathe ukuthi ngakho ke ayete emalanga lapho bantu bange yikube basasho khona basangasacabanga emuva kakhulu eGibhita ukuthi baphuma njani eGibhita kodwa baba sebacabanga eDani ukuthi uphila wasimakathe lokwakhipha titukulwane ta-Israyeli eveni leli lasenyakatho nako onke emave lapho abebacoshele khona njalo lapha afishane ngiloko ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uNkulunkulu uyawuvusela inkosi Davide ligala lelilungile naphinde futhi iyawadiwa ukuthi inkosi yekulunga afishane ngiloko lesikuba kuJeremiya ngesikhathi uNkulunkulu isikhathi tiyahamba tonke into tiyendeka khona lapho tibheke khona lapho tiyawuhlangana khona usuku lwemanqamo ngale ndlela usuku lapho yawahlukaniseka khona indlela tonke umuntu athi ukuthi uya kuphi la emhlabeni siyadamuza nje sihambe singenaki ukuthi sibhekephi kodwa isikhathi siyeda lapho kuyafuna khona ubudwe ukuthi konke lesikwende ngahle yini noma sende into lekungafanele ukuthi siye ukuthi lapha ku baseRoma njalo mecala ukuthula siyathi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa konke kube lusito kulabo labamthandayo ukusebenzisa konke kube lusito kulabo labamthandayo lababitwe ngekwenjongo yakhe
ngobe labo labadi ngqanti uNkulunkulu wabakhetha ngqanti ukuthi babe nesimo sendodana yakhe ukuze yona ileyoba litubulo kulaba bazalwane labanyeni. Nawufundisisa laba ufundisa kahle umfundisa kanjani ungathi kukhona la sebakhethwa kulabadi ngqanti wavele wababeka eceleni ukuthi bayophila impilo lezidele babe yini ekugcineni. Asathi-ke noma ngabe ngeleyo predestination lemuhle kukhulunywa ngayo noma kukhulunywa ngani, kodwa nje uyabheka lapho ukuthi kodwa noma kungasiyo predestination nje qho lokusho ukuthi khona uNkulunkulu uyadi noma ukuthi lento iyawendeka kanjani noma angakade ihlelisi kanjani iyawuthi ihlelela dona ngaleyo ndlela leyo igcinela lapho afuna ukuthi mhlambe kufuna ukuthi ibheke khona. Yakwadi lo ngoba bantu kuhamba kwesikhathi bayagucuka labanye bayibone indlela labanye bayibona indlela ingaqiniso ukuthi mhlambe bafuna kushunyayelwa, kodwa-ke bashunyayelwa sonke isikhathi. Nangabe ba-Abraham wabonakala ukuthi bayayibona indlela ungakashunyayelwa kungakendi 1 mhlawumbe khona abantu labanjalo nje labahamba ngendlela lengiyo ngaphandle kokuthi bahlalele ukuthi bashunyayelwe kangako, kodwa nje lapha ukuthi kukhona leso simo leso ukuthi siyathi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa konke kube lusito kulabo labathandayo. Akusho ukuthi khona labanyanyako ngathi mhlawumbe uyabanyanya labamnyanyako, kodwa-ke uyabathanda leso sikhathi noma labadukile labenta lobubi akabathanzi uNkulunkulu. Ngaphandle kwaloko angeke abajezisa mhlawumbe noma-ke ubajezisa ngoba abathanza ngoba mhlawumbe umuntu ongamthanzi umuntu owamjezisa ngoba ngumthanzi jezisa lo muntu omthanzayo ukuthi alowuconza abuyele endleleni. Ngibeka ukuthi lapha kodwa labakhetha ngqanti wababida wabenta bemukeleka kuye ukuthi balungile bona labo futhi wabanika bukhosi bakhe. Siyawuthini-ke ngaloku nangabe uNkulunkulu angakithi ngubani longamelana nathi? Nabe uNkulunkulu angakithi ngubani longamelana nathi? Yena longazange ayigole indodana yakhe leyodwa wayinikela ngenxa yethu sonke, pho akayusinika yini tonke tinto mahala kanye nayo ukuze siphumelele ekuhluphekeni kwethu. Njengoba sivele nayitolo ukuthi umuntu emhlabeni kuleyo nkinga leyo uhlala ngekuhlupheka ngoba inyama inedinkinga tayo, inyama inebuthakathaka noma ahlala abubula afuna impilo lengcono, umoya longcwele uyasita amnxusele amthandazele nalapho mhlawumbe sekangasakhona ukuthandazela khona yena. Leso simo leso mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu usebenzisa konke la usebenzisa ukuthi abantu bakhe baphile ngendlela efanele ukuthi baphile ngayo. Ukuthi lapha ngoba lo yakumangalela bantu baNkulunkulu labakhethiwe kude ngoba ukhona uNkulunkulu lo wenda umuntu emukeleke kuye ukuthi ulungile. Pho kukhona yini longahle abalahle ngelicala? Nakhona lapho kude ngobe ukhona Kristu Jesu lo wafa kodwa wavuswa waphila ngesekudla saNkulunkulu, nguye lo sinxuselayo, nguye lo sasimelele, senguye lo advocate njengoba siyasisho ukuthi advocate umsebenzi wabo kunxusela abantu lakabamelele ukuthi umehluleli angabehluleli ngalokungekho emthethweni, abehlulele kahle ngale indlela. Lapho Jesu usawuhlalele lokho ngesekudla saNkulunkulu. Pho ngubani-ke lo ongasehlukanisa neluthando lwaKristu? Kuhlupheka noma ngilonke lelo libaliwe lapha ukuthi ekugcineni kwakhona ukuthi kuyakhanya ukuthi kude lo ongase kusehlukanise neluthando lwaKristu, ngoba ngenxa yakho siba sengotini yekufa lonke lilanga, sithathwa njengetimvu
debuhlatshwa abantu emhlabeni kuleyo ngaki leyo yokuthi mhlawumbe ungasho ukuthi sicala kufa sitalo sifa kancane kuze kufike lelo langa lokuthi sife. Kungasho ukuthi lapha sifanana netipi dekuhlatshwa sivele sihlalele lokho ekugcineni ngoba ngeke siphile ngale ndlela ngaphandle ukuthi sife. Siyathi ukuthi sitawufa ngelinye ilanga ukuthi kepha-ke konke lokhu siyancoba nekuncoba kuwo konke lokhu siyancoba nekuncoba ngaye lokwasithanza ngenhlanhla lenhle ukuthi ekufeni nangabe siphile kahle siyancoba njengoba naJesu bathi bayambulala kanti empeleni bayamncobisa. Ngaleyo ndlela leyo nasi uma siphila impilo lengiyo shaba ngendlela lengiyo nalelo lithemba lelinjalo lekuthi asiyukufa nje noma sifile siyawuvuswa njengoba naJesu wavuswa nguNkulunkulu wamhlalisa ngesekula sakhe. Amen. Sibusiso neludumo nekubonga nekubabata lokwedlulela singakusho nalesiyakuconza kube kwakuthatha lokungcolele lokudumiseka yisa nendosana nemoya ongcwele ubathetha dingilosi tonke nebantu bonke nakonke lokudaliwe kude kube nini nanini. UNkulunkulu somandla siyakubabata Nkosi yomzamo wonke siyakukhonda asikufanele wena kepha kulunga kwakho kusena kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo losiphe yona netibuso tonke lesitemukele etandleni takho ngethiwa konke sikubongela indosana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu bokusele singakhohlwa umusa wakho kithi yena ukuthi sibonakalise kubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalona nini. Baba losezulwini losana yakho ethembisile ukuthi nesithandaze egameni lawe lawushiva yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho silapha emhlabeni nekuphelela kokuphila nokuphakaza impilo letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga baba. Siyabonga baba weekend lehle. Amen.